Ake ngibingelele-ke ngani zakwethu ezase-South Africa. Yebo ngani zakwethu-ke namhlanje kunamhlanje usuku likaMthandeni SK laphayana eMdletsheni Summer Experience ngane zakwethu. UMthandeni-ke manje-ke useqalile-ke manje-ke amalungiselelo kahle kahle nje ngicathi lonke leli sonto kade liqala amalungiselelo impela bese eqalile endaweni yesigameko kulungiswa-ke ngane zakwethu ukuthi-ke laphayana kufakwe amatende for umcimbi. Ngane zakwethu-ke siyabona-ke i-convoy amaveni eseqalile ukuthi-ke abheke khona laphayana eMdletsheni. Zingane zakwethu-ke sokhumbula ukuthi lo mcimbi bekushiwo ukuthi uzoba nge-3 zikaJanuwari. Lo mcimbi-ke ukubuya kwawo umcimbi wesithathu lo namhlanje ozoba khona. Lo mcimbi-ke waqala uMthandeni nje ebonga kade ehlukanise unyaka noma wacishe wahlukanisa unyaka ngaloya nyaka ewuqala umcimbi, waphinda futhi ehlukanise unyaka waya futhi umcimbi eMdletsheni. Kuloko kuqala wawukubo egcekeni, kuloko kulandelayo wangaba kubo egcekeni ngenxa yenani labantu, naye wakuchaza lokuthi abantu baningi kakhulu ngeke bakwazi ukuthi banele kubo. Kuloko-ke futhi-ke uphindile-ke wabuya-ke usegrawundini-ke elikhulu ngakhona eMdletsheni. Zingane zakwethu-ke amabombo-ke abheke khona, sokhumbula ukuthi amathikithi-ke bedayiswa etholakala yonke indawo, namaciko-ke ayasho ukuthi impela manje amabombo abheke eMdletsheni. Zingane zakwethu thina-ke ezase-South Africa sizoloku nje sini-update kancane ukuthi kuqhubekani. Asihlale nje sinikezana indlebe, siphinde sihlangana kwividiyo elandelayo. Danko, ungakhohlwa ukuchofa u-subscribe button le channel yesidanko. Bye. Oh, ukhethe kuye bese asafuna uhlala. Oh.